Radio Bulan Vata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Waseayani Onggo na Radio Bulan Vata San Francisco Mekauti Kenda Vatamai. Radio Bulan Vata San Francisco Mekauti Kenda Vatamai.
Kasante na sara na radio Bulan do Vata o weekend da vakiti ko yani veke moni. Se venga na vano ni sema tiko makina na kavi vinaka ni tu siti and dai ni katini ka diwa ni singa ni vulo December. Au ni taka ni oni bulan bulan vinaka tiko ni taka talanga ni tosa vinaka tiko na waka waka rau ke na singa ni sudu ke na waka tawase ke la ni ndui tiko na vanua and sema tiko makina ndui tiko na singa ndui tali tiko na ngauna. Ya do baka bini vinaka tinga ni rawa ni da mai sema tiko na nonta bata batongo na radio Bulan do Vata na via kavi ka baka bini vinaka taka tiko na nomani do veto koni nomani do sema tiko mai ke baka senge matai ni ngau no ninge sema tiko mikina ke rea ke rau ni ninge wa seto ka ngayani na nonta do bata batongo do ngana share do na like rau talanga ni sema yani ke na neto YouTube channel o yana radio Bulan do Vata YouTube and vinaka taksar na vakarorongo kina baleta ni weekend to nando sema tiko mai e vola mata se na Facebook so nangona e ndau mbokoada na e vola mata na sere se ne wakatangi ndau wakatangi take ani baleta na copyrights ke la ni ndasana ki la vinaka kede tiko na lawa ya ko ya ndau be wakaunge tiko ni kina be wakasala take tiko ke wakai rawa ni uninga ndau sema tali tiko ngayani na YouTube channel and ndau makasaro kinda wakikem ni na sema tiko mai na kavini kua se mani venga na vono ni sema tiko mai kina au sare tiko ni menda na ve toma ni tiko yani na nonde wasini ngona vata na kavini kua na gele ke dava sare tiko na vitu na kaloko ve mama ni va and yana la mani vida na miniti ngango and sana sema sare tiko ni kina nonda vono lo mani viti ndu tiko na nonda vula nginto kaya na kavini kua Mrs. Lisi Tamanisau ko sare tiko mani mo ninge sema tiko ngamai me bakani kero na mai ve tal no tiko na dona programamu ke lawe ke mani na dau baka muri koe tiko, baka muri tiko na nona porakaramo ni sana ke la tiko, ia ve ke mani na sembera ni se rongoda wakandua, se ni sanga tiko ni ke la, au sere tiko mani mani se amo tiko mai, wakambibi ve ke mani na wangone tiko, ra se lalai na ngone, se ra tiko na mbaki ni mbula ni vuli, na primary school, wakambota na secondary school tali tiko nga, au sere tiko mani mani ngai se amo tiko mai kina ni kero na ngai me vetal no tiko ni kina ke Mrs. Lisi Tamanisau. Ia na ngona mantangango, da te wakarongo sere manda me nei lutua tiko ni tawi dawa ngai ngaravi tiko na kawini kua. No muni tokani ngo una vuni da kua ni mbula vinaka. Wakambula tiko ani ve Josie Waitanga. Vinaka wakalevu na sema tiko mai Josie. Ni sema tiko beka mai vea na kawini kua. Wakambula tali tingani ve Bale di. Vinaka wakalevu mai Mbamba Singa. Wakanuni vinaka tukani vikim dome na Mbamba Singa wakatelanga kena ve litea dhuru na vuli ndombula vinaka litea wakanuni vinaka tukani vikim do na sema tiko mai Australia na kavini kua sanga talani ngola da vitikena vikim do mai Wagga New South Wales talanga ndombula vinaka turangayanu la vetimbali suva ke kim do ke de sarna no nei lawa wakatelanga kena ve maramatau mareda lalanga vesi sandende onde taka ni mbula vinaka tiko ni singni sudum back i viti se Australia. Wakanuni vinaka tiko yani, nui taka ninda na veitoma ni tiko yani na nonda wata na radio Bulan do Vata. Se venga na vanua ni na laki singa ni sudu kina, wakambula tali tungani vei sime limbola, ke Kimrau na vetukani and bembeka ngore peda lumai. Wakanuni vinaka tiko yani ve Kimrau and kavi vinaka ni kua, se venga na vanua ni venga ravi tiko kina, vili niu tiko, ni bula vinaka.
E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na tabu menda baka talau taka bosi ngi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibgina me baka na karikoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanumota, e na dio mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo siya wanga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programu waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabiri buko lulu be kemundo e California. Bima mani do na singilewu ni lotu lewu be kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, witar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Viwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa, kinanomu mati ni katumba. Kasar na. Paniray na tokongo, na kenay-ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programu baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and tininamaniti may kiamo ni May Viti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulando Bata San Francisco. Mikoti Kanda Bataman. Ay, ito bakang daw tunga May Viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemo daw tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, karek. Daw wala may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda bisinisa ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na Radio Bulando Vata na ngauna sa sivitongo na tolu na rua sanga bulu kalima na miniti o kenda vakeke menina sega sema vouti komai ken dua tale na nonde wasini ngona vata ne kavi venaka ni tu sitendendai lai katini kadio ni singa ni vulo tisemba keto vakela tiko na raki uda ya sanango ka o bambuta bekem do talanga mai viti liu sarna banu e vakela italitunga kina nan raki uda ya vakanu ni venaka tiko ani nda sa kila venaka tu na itu vakinin raki na ngonongo na singi suda kena tawasini mbaki sema ni sa iburu-buru dava na tiko kina wakanu ni benaka tiko ani sureti kamni sema tiko ngamai na be mama ni va ni bosotia be mama ni tolu kira na mai veto mani tiko ani kena ke Mrs. Lisi tamani sau and ni robetal no tiko ngame paleta na programu didi wakatiko mai viti membaletir tiko na luvenda ka unuitaka au nonu matalanga ni rawani na soli bakasa matiko be bakarara matakitali tinga be bakungeti tiko be kemni ni tumbu-tumbu nandau ni vei susu dina ni inda senge vakanamata ni ungo kina senge ni sudu kina tawasi ni ambaki totolo wali tunga na tosi ni ngauna senge ni inda kila wali tunia kina totolo ni nautinga sanda na waka-wakarau tali tiku yani kina teke vuni-vuli. Sera katarawang na ve wakambula tiku yani kina ve eliki na dhangi ve naka wakalivu na sema tiku mai na ya kavi ni kuwa ve nga na vunondo sema tiku mai kina ngori mai nandi ndombula ve naka au wakataronga tiku endua na madhawa rua sawoti membaleta na mango madhaw sawoti nga au baka tarongira to tiko na matabu bali mai bar tonga baka rita tiko mai ni seng saranga na mango na mbaki ngo dia na beko ya baka da vikim do mai nandi baka nuni vinaka tiko ya ni bula vinaka sheri vandinga rita kan yandong bula vinaka tiko tos vinaka talitunga na baka rau ken singa ni sudu ken na tawase ni mbaki baka tanga ken na vinau pasi panene levu ni bula vinaka. Baby, liraki, que irá usar
Niunda kaya bei komorosi tonga indang dendenga Osa solia tu non bumbula kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Otiva mai na veiva no ar Capavolina do mundo O mai ta o vei comigo Eu vejo que tu vê que é moninho Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Tonga indang dendenga Nosa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Tarro malo e alongo Se meu tupo na vacaire Non gundando moniko E venga na que venga Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Tonga indang dendenga Osa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Niunda kaya bei komorosi Tonga indang dendenga Elsa solia tu non bumbula Kele menomu Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Non guitau con la kilaba kalaba Niunda moniko Doyan Robina kana marramanaita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata bina kasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singlebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baru te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide niki, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray-ray. Dua nga na rukun ni buni kau. E dua beiran ng tingit taki.
o Reverend Aminio Mbalen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandong Bata San Francisco met Kauti Kanda Bataman. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana mga biti mebakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi mebakana steak makayalo kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya ito talaga na nonroto specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu Chisu, Nongu Banua. Dorongo de na Vima Maniono Kinavito, and a Kavani Bugululu, we came to California. Vima Mani Ruana Kavi Kinatolu, and a single level Lotilebu, we came to Viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulandong Vata San Francisco, me Kauti Kanda Vatamai. Ano Radio Bulandong Vata sa watong rua sanga bulu karuna meniti me vana kaloko da sewara ki Mrs. Tamani Sautiko mena sema mai ene kavini kua ka watu kuni tigani kirona mai vital no tiko na buku ni programo ka vidu vakatiko koa membeletira na ngone au kila ni rau ni na bibu ke sartiko pakelebu pakambimbi kenta na itumbu-tumbu sanda oso nda dhaka senga ni vakailiu sona maramatina era sit do tiko i vale me rabukir na luenda ya weekenda na ngonongo sa levunga na dhaka sandangan reba menta dhaka rua tino tama ka sa senga kina na ngauna menda na tumberi tiko na ngone pakambimbi tiko na nonra homework ke na nonra nonta sanga me tosa binaka na nonra bulika ko yan programo ka benga rabitu kina Mrs. Lisi Tamanisau ya dawara ki ko tiko ko besure tiko ngayani ni sama tiko ngamai nonta sera kataravangona bia bakambula tali tiko ani kina vekemdo na sama tiko mai na kabi binaka ni ko ndo mbula binaka iliki na dhangi ki kemdo na sama tiko ngori mai nandi vakatala kina ve sheri bandinga dombula binaka senga tala ngola tapi kina Mrs. Pasipa nene lebu bakambula tali tiko ngayani ve mare dalalanga vesi do sama tiko mai Australia ki kemdo na turanga na marama do benga rabi tiko ngori and tambana ni nek and programa ni benga rabi na nek mai Australia wakanuni binaka tiko yani kau pambota ve kemni na tiko boli mai sanangori ni rai sanana makitiko ken nonra na lako yani na nomuni matapu vale moni na laki dua bata tiko baka matapu vale na kena karabi tiko na itavi mai sanangori ka wakanuni binaka tiko yani na buku ni baka rau kena singni suda kena tawasi ni mbaki wakatala kena na baka rau tiko kena vito seaki ka sa rai na budi tiko beka and na bulan ni matapu vale na mbaki katumai samai watong gerusang bulan meniti me vana kaloko ser kataravango wakambula tiko ni kena vikem ni kede sara wakambimbi tali tunga vikem don waka rau tiko na lako ivanua rakau tiko beka na matandra to na ngone sema ni songo dava se onga dava itu waka rau tiko kina ni bola vinaka Olangi tuena mesa sanga nimbula wakameta mai na tuva ola ngalu poliena bosota peko tangi ode tale mena rongoda la posto malua ninguna era data veiko ongori sai usukuni no musala me bakani sama tua tapi tu ngai ngata ola serau bakana singa kai rara serekna mama
kodongata ovaluta. Ive dangi keve kodongata ovaluta. Ive dangi keve kodongata ovaluta. Radio Mbulundu Vatana i tavi seroiama i ve Lea Osborne. Sa mai voto kina ngoi tini ka ruana miniti me vana ka loko. Da sa mai reidi Mrs. Tamani Sautiko ia
senga tiu ngani kero se verungothi, ka wakanuni tiko nina sasanga tiu ngā mai nina rau nina ndona ngona leka ngā ngonta san se masara tiu kanikina ki witi, we Mrs. Lisi Tamani Sau, ka o nui tākani rau nina na maro takapata tiko, na we kai soe na mai wasia tiko we kianda e nei kawini kua na ni rona we tal no tiko e ani, so ngana ka una wakatarongi koe tiko kina me baleta na programo, me baletira tiko na lubenda, ka dhithi waka tiko mai witi. Watonga tini ka rona miniti me vana ka loko, nina na makitalitunga mai, sivina vai na tini ka 5 na miniti, no ndeo wasininga ona wakarotaki ka wakatoka i tiko e a menda e awa lata, ndeo na ngeitha lata, ngono vina kongo ni we tal no taki, we tal no taki kina na we ka vau ya, baleta ni wakarando kai soe, ngona vula i ngunu, na vula i kanakana, levu na kana, levu na ngunu. Leilei na moe na we ka vau ya, ka nawi na komenda na we tal no takatu na we kai so, wakambimbi ni sa wakarodha wango indona mbaki, levu we kianda ndau tekubu na mbaki sa tekubu watake na we kai so, enda ndau lalawa takatiko yani, mera ni na wakawinaka taka na nontambula se mena winaka kina. Na nonde i tuwa kini mbula e nandua tali na mbaki vou. Ko e andana nge we tal noti koe ni kina, e nandua na ngona leka ngā ngo. Se sasanga tiu ngā mai o Mrs. Lisi Tamani Sau. Ke tuwa ki la tiko e sanangoa na uda, ia ni lebu tiko bango na uda, e senga soti ni mbatambata, me waka na mbatambata, wakana batambata ke mamia wake lai tiko e na vida na mother sa uti. Ni mbola binaka Mrs. Tamani Sau? Ke rau senga tiko ni vero ngodi iyo. Te do tale manda na sere me ke rau se waka sanga manda me rau nina dana vise mati binaka ni berni dange vital no tiko yani. Do manda ni tavi sere ngo kana bia waka mbula tiko ni kina vi ke mundo ke de sara na sema tiko mai ene kavini kua dana sere mai ve Steve Hitley. Mena no mundo ke de tiko waka mbimbi ana vevo no e so ni venga ravi tiko kina ene kavi binaka ni kua. Ni sawe botongo i tini na miniti me vana kaloko. Viau mondaru mai sotabata awasenga nitanra nina yato mendua na buana como asireki mai sengante meruana madawa mai tabuki na Radio Mbula Vata, sana mai dengu toko mandike au Mr. Steve Hitley, menta sana wakambula saramandeani ve Mrs. Lisi Tamani Sau, e nei kawi vinaka ni tu siti andendai, nei ka tini ka dio ni singa ni vuloti samba ni mbula vinaka Mrs. Tamani Sau. Mbula vinaka una. E sau, waka vinaka waka lewe ki omni, au ke lanio ni oso ngono oso wiki anda kia deka o waka vinaka ni o ni wangalala te ki omni ka rau ni ndorume vital no kina na nonta vata e nei ka vini koa, au vitartarangayan me baleta na programo ni vidu waka tiko ka nimber ni ndoru vital no takani na programo, au ke rea ke rau ni waka mbula mande veira na sema tiko mai nei ka vini koa, ke rau talangani ni waka madala te ki omni. Di mbula vinaka na rango Lisi Tamani Sau au ngone ni mai somua mai verata mai tilehu o wawati Guangdong China rto lewe 5 na luengo
rua na makumbo. Toka waka o i sumai veni tiko ki na Mrs. Tamanisau. O may tik-tik may batuanga. Yung hindi ba katik nga doon na balikan na. Lagi nga ko i kinoya. Toka. Kere balbalea, o ni atu mai China e nandona ngona se o ni atu ngai viti. Siya nga, nanuguleo ni balik nga may China. Sandina. Iyo, o baso i namuka i lau. Oi. Vinaka. Na poroka ramu, o ndona kana nungu tali taka wakalevu na nungu do wakamureti ko na nomu ni wata se na nomu ni Facebook page. Au ngai reda ki na ni o ni veitumberi tiko vera na ngone na private tutoring. Au kera ni o ni wakamadala taka mata na poroka ramu ia te iapu mai wakadama na kena wakananano. Vinaka una. Ko ni yo titi ko na nangona ni COVID. Ruas ng 2020 wala ni COVID o tingalay lomiti ko niyang bakia rekita santi ko na no cafe 6 iti ko na Harvest Plaza e Kinoya ono tiko na balikana edi ko na support ita kingo yo pena ngone ni COVID le yo tina COVID sa me dolan do tiko cafe 6 mani yo dona to kangu endau engas politiko i na FNU matu vale to lele besar nagas ni buli rona nunggu tumbuh sa lenga ro angas ni buli ro makatal nga kina kito leo no lebite din isto lewat lewabe kito urto angas ni buli talanga ko wakila kina wakila taltinga kina na drenre kina rakita ni bula verna ngone buli patikir talanga na irnay tumbutumbu lay efekta ka magalib na non rata di buli mo lay taray talanga na gasbuli sang ni ngone drenre na ngone ya Bukan gurdo ko tetik me ke orto na nona lala ni orto me Bible study orto buli matanga me na boarding school me sawani orto vito mani boli na do baru dalam ni masa o tingali makan dua baleta na COVID ngon orto santo me so tetinga orto do me ka Bible study me vai tetinga do na TV li na balikana na cafe 6 kiro sa menindo no na kiro maybe bisik to kaya nyo vital takto ka basta baki orto na nomu matalaw network orto na matalaw di Bible study de goberto orto ngasi ni buli bakit dego orto sarita kevitu yo tokan ko si tundonga se vakavakti ko na FNU sa solitinga wa na yearly contract ni você te au Mrs. Tamanisau senga tiku ni redi ka ni vinaka o era na sema tiku bele você te au vinaka you ni torra tiku na vikau vakamadal taktiga ni ronga tiku ni vinaka mani mai weekend rubi besaki baka fabo me ne sana biau o vina kata baka lewe na activity me vaka ngoi na support baleta ni dolak me when there's activity there's business transaction me na lak talanga na ka biau dena ke romani bipsi tak wasap ke baka ngetek teman don TV di seruan TV bay indo vaka tutorial teman kin na mana ver nangoni buli leto concentration ver to ngana form 4 to na vitoro form 4 form 6 form 7 orto vital nota ka batikir to na matalaw-law orto na
Leoni Bible Study Group wata. Mhm. Kelar tu tali tak sarwak lew. Lew tu serta sa sertelangan gendo telangan that becomes a livelihood for them. And roto lewe orto keve sarga roto, these are very experienced teachers, very good, very experienced teachers. Bersama ni orto pandu nu ya, may take usap tok ngai kya towards the end of mesa wala to kan nabi tero ngin balat ni wileve kitu bakalib disruptive bakalib nabi na Buli, ya? program ni buli niyang bakya na 2020. May take sa rin na program. We ran it as a Saturday class. Rua, Vanate Valley, tingaw santo te kurent tak talento na room meron ni bathroom talkin na we try and keep the minimum number of students to 4 per tutor te kulisivia te melak me binakan na karabulida for an hour. To sebinak sartik mayo tia may songo tali may lak tali may COVID may songo tali na buli na weekend vito sa kinambakia le dewa urir na form 6 form 4 form 6 form 7 nembakia merge non ravitero merge vakabaya ni na embaki taraba in 2021 continue kya na buli nangon nga dola kalikina ni sararo ni sarun teknikal na vito sa kibi vito na buli we baro itali la kalasi lak sarun na so na result kito turmay samaro no ni buli makarasan don understanding don kilala me vira le maro telangaur na tumbu maro telangaur to na sar buli makilana ngasbil sar komental ngami kina meka kito sange kero bebsek talvat kito kangwe basa me vivi talemanda na we continue this year batragay kelas itu ka rabitering tu ka bulo January sebulo February kelas itu kina rabitering tu ka may ayan external exams quando dun me rather in 2020 so 2021 may vivi betalen na buli tos binak sar ker talanga na tutum asa ke saro ni secondary misala ko ke ngabir na secondary classes from year 9 to year 13 kita bebasaki itu kas navangkar ngasibuli balata we needed more tutors to come on board sange one-to-one tutorial we decided one-to-one. May nawa sa bisa nagsarga min doang nga nibuli. Yo ai sistema ni sa uir na ngone bulingo ni untuk era kilaba kadava na program. Radur ti ko may kadava. Mostly word by mouth but kinakanga doon bita para nung page. Sandina. Ulak nga nung page nga ni Belikana. Page mas ngaya salah kapat sa duba rumtel nga kina na willing ko sa lito most of it is word by mouth talaga ligo sar gid nga may sisarlak may nabibarway na may terong ke bakay renivir na lubian na sa may baka may so sartukin na nito program yo yung baki keve avakatiko for the secondary school sar ker no to nito mbalo binagsar apa mundo me consider tekal nga orto na secondary school keve that's from 2022 2021 say kito se concentrate nga virto na exam classes from 4 from 6 from 7 from 2022 sangay dol keve virto na secondary students from year form 3 to form 7 up to the year 9 virto na year 13 lebsar may vinaktal nga na kito maruta kompleter maruta kina non lakmay paleta sarwa rongani bulir sabi no katimer lakmay rasa kilama the understanding
the classes, the subjects that they're learning, marutak talangao na itumbutumbu pasar ngeugetu sarla ko mekina valelio in 2023 namba kingor tu sa ker to na itumbutumbu ali binak sarvata mundo consider talanga ver na class ver na primary class your primary students detale na toso ya may na sama ni kito may vakaverea rida talanga ni laksar nga ver maktal nga ver na manubul ver na itumtumbu ver na manubul bambimbi kito ngin doktor na testimonials may ver na itumtumbu ni sawot na otitigo na biteroy otitigo na tol sarat primer na wale sarat na katmer sa may ba kornibulinga iki we won't get the survey, kila everybody be after the tutors go there, lives at the room to me. What I'm chukman the performance ne one, we not a tico, Rebe kila don't casa believe the tico, how do we gauge the non-ra bullet one? Kanayanga. Nakanga kito sangit to reven na bongo we provide only tutors, but again, coaches. They tutor the students in what they don't know. Don't know because at every hour we so may monganibuli. O kim do sarganitum tum do sana gauge tak nga maybe ingon ya na family kunen kim kay binakatal me terun ko kim kay baraka sabi me wana na klase don kay kabu me bulida sesin don kay bulida. Lebu na wana relak media ansua belete leb sar sengon dengan lebu belete ni sangat ni understand tak ba makan na lesson ya ratura ba dik le kurbu boya may bisu tak na program ko ni tutorial may and it's a one-to-one rangarabi kinaweb na ko rongo budi our fees at the minimal bullet it's $15 for an hour. Nakangay kito binukat maruta katigo na program ko bullet it's affordable for the parents. It's a win-win. Even na talaga ba value biber na wala. Go value ba kiber na wala biber permit yan tata. Ito sa don kami nito ba biber na katigo kito ready nga na ni lapit nga may nanonra wablo na ko na tumutunggu balatan na nonra sa maruti maruta ko irnangone sa ningay lap maybe ngasibulindo tanim because the teachers they have the child they have 365 days in a year that they can gauge the children rotel nga nira analyze tak na non vaka performance kato kaya iyo ongone nila ko tutorial ongone sar nga may kila na vabe bulida na vabe sang di bulida if it kaya vai bal wana lak tutorial sa ba kito marutak value that's why tutorials are successful also di bulida rongan ngon kana we karbulida biso tak na non approach tak na non attitude nalakoy bully can packet just their attitude alone about going to school and getting an education. Iyo ko sarang bakaya na program ko si Vicky kito atik mo nga may banando na TV linggo sa we've had to buy 25 tables or na folded tables so that we have the student the gasibuli na be table so far we have 25 which means there's 25 students for one sitting hour there's 25 students 25 tutors also can attend the kira so iyo sami pa tiko nga non rekini the progress where we are at so far I've had to rent another room here palete mesando maru itu kina na TV na vidamendande na resource materials so na parent o Dr. Om turangan India mother Rosawi ti sa mesulio kwendo na medonita to kwendo na
dona box na crayons na kani inroy ni bernangan lalay for the primary students. It will be very useful. Iyo kaya man nag-iba kayong tektingan na bernangan dito. So we have resources available. Bernangan ni may teaching aids berto nang gasibuli resource materials also bernangan ni buli. Devo sarap tipo devo tipo na nito parents rito talaga may care rito may Amerika so rito Australia New Zealand para suma may na non-rebulyo nangwane we encouraged by that lakas arti ko mabinaka o klara talitak nga ramaruta na program kita na revenue sababut kana na may bul wir na lugendo sa namakumbun rason na bungonra doon kabina kito vital na takit doon kana support maybe na tumbutum sir na biyokan niya retik may balay iyo and for the enrichment of our children it's doon din nakabina kami kito tumarutak ko bakandyo undo marutak sarvandyo Mevakanyo ni vakarita kabia, it's a win-win situation, eh? Yo matanga na puno talita kakina kau sa ngasar nga mindur may vital no kina bisis tamanisa baleta na vita na bakisauti. Yo indo ni tumbu sa wa liumai arto tiko keda ni viti na luvengor to lewe tolu. Ya orau na ngasi sa tos tiko non robuli o ko ngone sangia bakiba o sa biu mai, eh? Yo o tia ngai reda ni Dren sarangai na non na toso ni non bulika gai teko po may na kalasin 2 ali kalasin 2 kalasin 3 sa toso tiko sabaka may ora tu na lomango na nung sa may tuya o tiyo ni bango yo kila ni rosa kireo may nung gasi satu matanga mikiri mo sanggarabi kito tumay ni sasengan ni tagada nung ta Sangkela ko tiyan ni na vengarabi gay kila baka me ora tu na lomango ni usengan ni utiko ya ni virtu na lubengu me baka ni nungu itabi gayo ko yang ngone savati ko ano na itos ni buli na kanga sangkela ko tiko me nungu baka sama kia baka walenga me urawa ni kila endua roni na buki ko me una sobi ko tiko ni vaya na via kavi me na rauni one-on-one vaya o kila ni na buki baka levo nungu ngone leo ko ya na buno sa sanga me dorme vital no kina baleta ni kila ni na buki levo ni tumbu ni senga ni oya undu nga ula ko duru mana kaya na levo ni tumbu levo ni toke sa rambiumbiu mai kanta sa kima misama itungo ibalangi na kena garavitu ni na matabu bale the kids suffer na nungu ngone leo Mrs. Tabanisa na nungu baka dina taka na matanggal di program bango reo sa geso mo indu nga ngone leo na ngone ako ya sa bulitiko kini FIT ya arto bitiko bitiki nga kerto mai vale o sange kire ko baka ta meu so mi ko ani claro ni dona ya wana be kabi meroni ko buki nga nungu ngone leo na kena baka dina ngango o koe na vei tarongi keve bola ka tunga ni tauriu litu na luvengu nungu ngone leo na ngone sa tika bu kina na one-on-one ya na nona sabu ke ko na ngone leo go lak nga maya melia da sali kalima sarai na nona kalas kalima ka ba ngai mai vito sa kita nga mai ni kalima kena katolu ni position me ada vasar na nona sa ngole mai ya na nunggu wakan dina taka kina na programu na tutorial blete senga wala ni wakani bakarita kategori mela ko ni dona ngone sa kila ko libuli sa libuli ka there's so much more involved ke waka me ratali taka na buli mer kila na kai buli detiko and ngi waka ungeti ravaka levu mer la ko ni buli it's exciting to go to school ko ya na ka umaru taka kina na kani waseti ko mai vida na taro via tarongani ni sa ngole ni indona ngone buli sali tika bu na non tutorial program baka dava na balabu ni ngauna na non tumberi tiko indona ngone on me one-on-one vaya vida na bula vida na madawa baka tau vide na balabu ni ngauna na vato sar tu nga bir ngone but they know how they are progressing kina kara buliva kina ka we are here solely at the dictates of the needs
from the students. So nung na tumbutumbo rabia bakal di bakir nangonyo. Ko metor santo maybe kito. O ko metor nakango yun ge rhythm ngone. O ko ne kila na leso ni tabe malmalum kina na tabe second understand ta kan non kalasi. Ko ya sanage me moi vikina na kito sanage lak na vital no batike tumbutumbo reba. Bina kamen ke ruge vital no nga batike ngone batike na lebe muni bleto ko do teni na kai bar tak tigo vikito bina ka to ko metor taleman to ko na les na subject go mena palele da ke ko na subject go so vato sartok nga virto na ngone buli na non for the duration so nge yo tim nga pausa kilakir sar tunga na beka ke membaleta they have confidence in going to class sar they know what na flow di lesson ni what ke na karabulida we don't need to give them any more on that sanarin ke nga ko subject at tali mulbulum kina kerin kituturi pa na subject go sarin gelak tali na subject so there's no timeline given vero kila na timeline nga do chugo vero nga di buli na babaru tikir nga wen na bitero o kila do bolle ka na bitero ni sangi do vida pata na do liam sar na bukin mendo da ko may me baleta na nonra Baka rota ke me baleta na bitero sila na may baleta mer liver do kanto turber do game ber member maye so itu tumulak me sa tuno o ko na bitero ni sin kango ko bin ka sabra ko me na buli da gong me na kitule ke me na tabe ito bin ren pa kilo kida but we know like the parents want them to pass they have little time yo tapi bu ke sarbe ngone buli ke kai ndol ko bangamir ran tabe pat ke tutor sangin do pamadal ta ko ke pamadal tak mengo sa sandu tu ke de kito na topics ke den do don mer na kavata kan do na lamunika me sa rosan geli suba patanga okay bin no topic da ba ke o mol molum kina ko mer la ko ba ke tutor ko ya sangin do da ke no tutor buli kilo ngone buli totoka kenin balbale Kenen balbal na rosa nga bulu kalima ni satu kuno tibe ngori rosa nga bulu na teve li satiko kenen balbal ya rosa nga bulu kalima na ngoni buli na dona ya ua ni programo does that mean rosa nga bulu kalima talitu nga nang kasi buli iya o irna tutor sale rosa nga bulu kalima talitu nga 25 teachers yo nani din nabatik nga ya at the full sitting, we have capacity for 25 students for that hour. Later for the next hour, Roni Luto Mai. Or they be the one who will so they book for that hour. But some gave out to kilo to when you be sangani hour after hour, there's 25 to Mayan. Dapat kaya iyo. So in a full during capacity, don't know meron dapat so no really full 3 hours. They have 25 teachers, there's 25 students and 25 teachers sitting. But it's hardly like for the day. Betul apa nasi? Tinggal sama gay lipsom tinggal make one go lipsom go. You ira kede ara sa retired teachers kede? O ira kede na Not all of them. Nambalat na ngona sa lakmiki ng gona nonra pinakati kerkermen na itumbo. At kine kerkermen pero ngoni bil mertori tumber talangawir na primary school and all of secondary school students men form 3 and form 7. So we have had to get more teachers. And so now we have a mixture of the retired teachers, but some are still actually teaching, existing teachers. But they all don't know the keto dame pat kinabatkito na ngasibul kaya singi durbo mawe just a vetting process. Meloreki kung go bata ito nga nito mission ni Hawaii verano nga ni metoto bata ito. And so far so good. We have very good and experienced teachers. Teachers, Yeah.
Itu maru takal tunga valib na nonra kowe sa valib na nonra tango do nonra program tunga urto na buru langi urto na India total na Dina. rado kowe tak valib na huli batike na tutorials vandili. We have some. One-on-one We have programs. some, but yo elebu tunga urto na wanitoki. Sanduan din na itukutuku rongo-rongo binakangori. Na programa e nando long manindo na madao mi sistema ni sau e wakadava na no mundo programa mandanga o ke mundo wakate ke mundo o ke lani na ngoni bulir sarangai durunga ya ni me wakana ka indo satu wana tu vida na singa nando na madawa e vida mbeka na ya ua e nando na singa. Kito ate kung may banabesi nga baruway sa laklak sa leibesi nga toko Monday to Saturday sige tambo kito songat Monday to Friday misuko na buli from 3 to 6 p.m. On kina na tutorial program pat kina na Saturday nga sige baruway sangge indo laman isiga to ko wal na kaloko na mataka in ono na kaloko na kabi. Walu na kaloko na mataka ni wakarawai. Nangono ni holiday bango se term 1 term 2 break patike nangono ni sereki lebu ni buli. Asa na besi ngatale na moniti ina singa baruwai diwa na kaloko na mataka ina tulu na kaloko na kabi. Totoka. Ken bal-baling go e didi sarto nga ngo nam do programo. Ndala tu iya. Na nós roti ko na reading class. Virto na rona ngone primary school ito na need na bato ti governo ngone buli kito sana sa tambak tunga we are running classes for during the holidays livrando some take advantage of it livrando may bakang taksarbe naka sor na gendo via warak na sa bolak talimite ko na buli sor warak sar kami sa mabak talimite ko na buli mersangge ko talbe na Saturday class se so talaga na sige nilam ni masawa Totoka wako tio ni awakarita ka tiko maya ni sa lebu talanga na itumbu-tumbu ratiko ni valangi sar vito ko di talitunga ni kina sar ngole talitunga ni na lubenra na makumbunra na bungon right mera laki duru na program sa do na tuku rongo binako ya ke bakau ya win do na itumbu-tumbu tiko ni valangi o segi rongo da bakan do na program ngo ni kua na davam be ka meu da kaba ke bakau binakata mer to sana lakani na ngone mer to na laki bakai tawe na program na private tutorial. Okay. Misa nanggay bola-bola nga maybe o na messenger sa chikikim ni nununggo address wala nga may na o nga travel nga na details ni ngwane but manal rin no rayon da sibilidad na erto na rin ni manator ko kita so mi raw na no na ituturo ngone no rin may nabidang kalasya na kay na uwa si na uwa so mi raw may no na ituturo o tinga sanggay bako na booking but kinasinga ba may bulikina Dina sa kwasat tinda kaya Nina sumia ni ana idurduru o na sumia ni na idurduru ni do na madawa se do na bula se wakadaba mbeka na bato sa tika bekim ni do nak bekito me na kem kay rono no booking lo ni madawa yeme na sumia may na na rono booking ya dalam ni madawa kem kay do na booking lo ni madawa yeme sumia raw nga may na bato nga na non ra ni booking na sensat kito sensar ni baungget na ruang madawa sen do na bula paletin do leb na kanto ya kana ko bidan do ndar kay no minya sinya ya tigo talaga tin tanga
sona booking avak taltunga mani durtu me sona thangi lampai Dina. me stop tukina na buli quando vinaka kina me booking avak me roto tok ngana mavawa Dona me na Maza. rivanga ko bien ke sorbe min do ngana wa singa go me vinaka me taka english se me taka maths dona wa se rona ni singa ni lom ni mavawa me turkine royan dona wa na maths vinaka soma ngamina na edutur kito sange bukta kaya arviro na singalom ni mavawa vinaka na bukwa mavawa Totoka. Kena bali atini ka $5 dona ya ai? dona wa Vinaka ya na roni ra empai sayani na dono beka veki ni mena gai imbiu tokani na kena na kena tukutuki namba ke di diongo. MP samer na gay iya mer na gay MP samer kina yo ya me utura roman na non details mer na lakronga me via me kiro na vital no roba na messenger kena Totoka. perkina na details si bone Vinaka vakalevu Mrs. Lisi Tamanisau. Do talim beka na kau ni veo sea ni berni mai dava non dero vital no na kavini koa. sa nito babi na pinakatungayan ni Beir katasar na tumbu na veo kanira ko waitik me van bibi na non rabaka torvek tek ni bundi na na livianta don it's a great wealth don asset level ver na livianta na vikar tila bakabudi kena non rabuli nako so they can make good choices non sahile pumai nakbalip saranga na bito ko ni lakuting may kito sa nuitat kaltunga ni program ngon jana sotali sesang ni don no simbikina na event sesintila ni don program bangoy tipo sana roni vitar tarpel ngamay membalata na nondra budi na lupena se makumpuna se bungonra to sama tibaro talpunga me vingaman mamikar Vinaka. Vinaka vakalevu una Mrs. nakabali sare Vinaka vakalevu. ikalonga tikulom ni programa Vinaka. O sa waka ni vinaka talitungani ke manindua na singa do na kado vinakata me mai kadivaki na radio bulan do bata sa dola to na katumba do ge vitar taranga mai kani marau ni da to mai dor mai vital noa ke manindua tale o nikila e do no sen vinaka beka me kirona mai vital noa se me na mai vakamadala taka indo na ka me baleta na programo ningole mai ni ge vitar taranga mai. Vinaka vakalevu sa vakanuni vinaka tuani na singini sudu ke na tau aseni ambaki o nitaka ni tona ge vital no talitiko. nakabali nito bandu ni binakatalanga na sinsun bat kena to asnya baki sa volek sarti kumai Dina sara. Vinaka Vinaka valevu ikalongata kalungata tiko. Ada radio bulan do vata da mai ronga de tiko ana vitala no ke Mrs. Lisi Tamanisau. Na vuku ni programo na tutorial one-on-one wakai tiko mai nonta banua mai suba ka uditaka ni beba kararama tiko ani beba kongeti talitunga vikemani na tumbu-tumbu na dauni be susu vikemani na tiko mbeka na bungo muni na makumbu muni ni na vinakata muni na bebu ke vera o mambo tongo na lolama vinaka ni singa ni sudu singa ni sudu kila sando mata tonganda buli ngo bakadava na kena somi na non raporo karamu mera laki vaktori da ketaka na non ravulika baleta ninda kilatu do tuku ni tu knowledge is power nira sana matata veira na vuli sana matata talengana non ritostoso matata na non ravisinga ni mataka da kila kedi tiko yana bimbi ni vuli samai sibitongo na vai na rosanga vulika ono na miniti and radio bulan do vata na viava kambula tiko yani na sera kataravangove Mrs. Lisi Tamanisau ke kemundo kede sar na gasini vuli kemuni kede sar na vakai tavitiko na venga ravitiko and programo ya na
tutorial program. Didi wakatiko Mrs. Lisi Tamanisau ni taka ni na tosa vinakatiko vuo e vinakatiko na sasanga. Bula vinaka Mrs. Ana Sautu sandende oni taka ni bula vinakatiko wakatalakina ve Mrs. Mr. Mosi na CV. Ndombula vinaka wakanduni vinakatiko ani vikimundo and emergency medical services. Maindena rao nandi oni taka ni bula vinakatiko may sanangori wakatalakina ve Sherry Vandinga ni bula vinaka te vitavasu wakanduni vinakatiko ani ve Iowane as delay may nandela ni wavu na Amex resource may lo toka. Wakatalakina ve Mary Senivono ni bula vinaka Gabby Ray ni taka ni bula vinaka tiko. Wakatalakina ve Merceini na Ivalu waka nuni vinaka tiko andi vikiamni eliki na dhangi vinaka wakalevu na sema tiko may nandi senga talani ngule davitikin nau pasi panene levu ni bula vinaka nau wakambimbi tiko na bina numiango vikiaman rao na City Cruises bula vinaka D Lady D maramaneta Merry Christmas wakatalakina ve Neila Chilatan Daveta rombula vinaka. Na mata ni viva au avaka wale taka au miuta e matanra na buaka Reibu tuni niungai andra veve kala sa senga tale ni kune arawa Isalenga una moni le sutale mai Samo de nawe kangu yalo ai Aua vulitiko ena kena ngau nandina Awa baka wele bolikina Kitamba ni usasi via Raibuki sa taura nambuina Samo de nawe kangu yalo ai Au samai oda tu ena lola tanga le bakana o seni sibi yagre Aura ile suba la no umata ni diva saramutia ona nongulia lia Salenga una moni le sutale mai Me umai vulitale bakalai Nando mame mela e la kiroro mai Samo de nawe kangu yalo ai Salenga una moni le sutale mai Me umai vulitale bakalai Nando mame mela e la kiroro mai Samo de nawe kangu yalo ai Raniro rongo mai Samo de nawe kangu yalo ai Nando mo memela e la kiro rongo mai Samo de nawe kangu yalo ai Nando mo memela e la kiro rongo mai
Samode nawe kangu yaloai. Samode nawe kangu yaloai. Samode nawe kangu yaloai. Oni samode nawe kangu yaloai. Kasar na. Oni rai do tokongo. Na kena rai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beira ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo Bagamadawa na toso ni Ngauna. And bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and at tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And a veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulando Mata San Francisco met Koti Kanda Bataman. Senga dina ni Kara Rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan Toluva Diwa ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kenali waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Dan rembeka nangwala ni kibalilo tinapuko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugululu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu be Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Ang bani manray pai kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vata may San Francisco ki pura-pura. Sema may ngay waseyan.
Ia sante na sarar to mai talano takatikoni ana soko taundua to nei lawa karto wakato kai tiko na original Fijian. And the radio mbulando vata sa mai votongai rua sanga na miniti me lima na kaloko veke moni na dhalata na nero vetal noa ke Mrs. Lisi Tamanisau au sereti ke moni na bongi ni kua se mataka ni mataka raun yuni na gerongoda ni sana beauty ko ni kina na neto YouTube channel o ya na radio mbulando vata YouTube lebusar na ka ke romai vetal no takatiko yani na vukunga ni porokaramu karato didi wakatiko ya ke na vida tale na gasini vuli pakadhengu kar sa o katalitunga kinango eso kar se gasini vuli sartunga ngo ra se ve wakatavuli di sartunga ngo ena ke na sato sa dakitiko na kenri wili na ngoni vuli rabina kata na private tutorial o yani gotina vuli sukana vuli se na ngona ni sereki weibu ke sartiko bakalevu ena ke ni tukutuku matela lai ningai wakarongoda na ni robital noa na radio mbulando vata YouTube channel ka wakatalanga kena na kena rawan yun nge bitartar ngayani ke Mrs. Lisi Tamanisau au ngai bito tale to ngayani na tukutuku membalata na programa ya na nonda vata vatongo na radio mbulando vata ve kabini tu siti ndo rongo di tiko kina na nonda programa ka wakatoka itiko mo yava lata ndeo na ngai lata ya na kena do mai vital no takitiko yani wa setiko yani na veka so member la titunga na nonda mbula no da kawai takitiko na nonda mbula da tiko mbula me ka kona mbada sen semani ndo mbeka na mbada e vakile tiko e na ngona dabanga e vakile tikina ya na veka so e do mai lewe na tiko yani na nonde wasininga ona ni yavalata de ona gedalata ia ni kua ona no mami wasia mande ani vida na ka member la tiko into na matengo ka ukilani na vakile sartinga vakile na ngono e lebu e rawakilatiko. Se mani o sadhula oti ana nomu flu shot se senga e na sena raunga ni ko wakila na matengo ka wakatokai tiko na RSV au bambotongo ngai nda rongodanga mai ni rongodanga mai na ngone otikina na COVID mai otiani na COVID-19 senga baka ni ndondon meu kaya ni sa oti na COVID-19 baleta ni nda sa vakantina dina takatiko rabi vakandeta kita litunga mai na tikino ya wira na kenandau ni COVID-19 sana senga ni beauty kenda vakandua sana tunga se sana tunga sana mai tikitu ni nondambula me vakanga na matitaka ia konga ya menda sana sanga tunga menda na dhula kemni na sembertiku ni dhula bekenda na sa dhula o ke la tolu na idhula ka bunga bekenda da sama idhula kina na COVID-19 sen COVID-19 na immunization anda saba kila ninda bulan-bulan binakatiko senga nindo na lenga ia dona matengo na RSV go me eraninda kaya kela ni korongo tu na RSV eu mantanga ni rongo de bango no go vakasaba lo mataru taka na matida besar mande ya na vakilai vakadaba yango etukuni ni na vakilava kalebo ira kar irna tambangase ronika sa tikum beka non rembaki ni bula mena ono sanga bulu lako dake so 5 sanga bulu saramantanga kebaka sa ronika malu mutiko na sotia ni vala ni ngomu sena oira na nomu immune system do tukuni tiko na sotia ni valu ni ngomu kebaka sar malu ena rau men tovi kon matengo na RSV yo dava saramanda na RSV ya ena sona kene baka takila ona vakila bina kami ona wase yani na veka esa volaitu go RSV usually begins with mild cough like mild cold like symptoms wakai ko vakilani ko na matetaka na matetako ya roni sabu na udu roni kaba na tilo se mosina tilo bubu wakatalanga kina na musini ulu sana wakatakila ni matengo na RSV ya sana lako ke bakai sama ni tobi kontina na RSV ona roni na vakila ni leka na nomu idhengu na ndrendre na nomu idhengu au ngirita into na marama ka urongoda ni atobi matitiko na madhango ngai tukono koe ni sa ndrendre sarmandanga na nona me ndabo me mode ka koe lebu saranga na nona bubu lebu na marama u kilatiko na ngonongo endo na matangali bubu erva kilatiko na ngonongo sar kar kai tiko mayo ya ango senga ni bakana bubu ndo kilatu iliu ndo bakilatu iliu
dua tani serangan na bubu ni sa veteravi na bu veteravi leka kina na idengu rendre na non dengu tuku na main na marama ya dia koe sana dambi sartunga ngono go sa dambi sartunga na dambi sinra mandanga ni ndavo me mode me baka ni da kilana ni da sabaro mode na ndavo na mode ia koe senga saranga ni rau ni ndavo sana dambi toknga na irni vangi sana dambi toknga bonge matana me na buketi kuna nona dengu ke na kua ni otinga sando tarekua me na bubu beta rabi ka ndona ngona balabu na nona sa bubu tu ia talanga indona i wakatakila ni mationgo na RSV walai tokango emergency symptoms include shortness of breath, high fever ke wakao katakata sibia dongo usang manda ni kila ndo bikim ni sa wakila siseng na high fever na bluish tint to your skin ronika de Dondo mbaka meu kana waka mona wakila ni van dambolo mai na kulinia ngomu do mbeka ya ke na wheezing kela na wheezing na dengu bango nge rorongo tiko na nomu i dengu ko ya batike na bubu na lebu na nomu bubu ka senga ni otirawa na senga ni dengu rawa na nomu bubu esa na wakata kila karani ko kilakina ni satu biko tiko na RSV so ke baka sa ke lasaranga ni sana rendre na no mudengu dena bena kamo sana kutiko ani balimbulai ka koni to sa ngunu betik nga na waini bu to sangai na numutiko ni na wetingango en sana vinaka mai se rani ko baka tobo letu ke baka okila ni sana senga ni o bakila ni me binaka dakina no mumbula dena binaka mo na kutiko ani balimbulai na RSV kali usare tubi ritiko na ngonongo via wili katonganiongo it can also cause upper and lower respiratory disease in people of all ages bakambimbi tikongo bira na ngone bira na tambangase ki kabakatal nga ki na ira wakata ki kandatou se sa malu tiko na sotia ni valu ni ngondatou ko ase na ngondatou immune system ko tukuna tiko sa otin COVID se vakamere ngona nga sa da rongo da kina ni sa via lei sombuani na kiana vito mai na COVID sa gai lako da kamengo ia ungai bako wilika tiko ngo ni kuni mai na RSV and baki ronondolu kandua discovered in 2001 yo vambota sange mai toso daki sarni wili na ngona e vito mai kinongo na COVID Daba soti mande ronin da kaba me ronin da na valuta kina ke baka sa tuvi kutiko sa bakila tiko na ve wakatakila kila ka wase tiko nia na numu tiko mbek ngani ko matetaka de so kona ikona bakila tiko sa kai tiko niko matetaka so na kai ronin da na kaba me ronin da na vukia kinango dua get regular and adequate amounts of sleep mode dona kayango na ngona ni songo liu na kainda vakadakaba tunda vaka ososta ki kianda tukina na ngonongo ia dena binaka me to na vakasama taka mandana tiki nongo me to liu mandana ndo to mode ngona nga ni mode to sa mode mandanga dua ya kena karua ngunu wai vakalevu drink extra water au kila ni bungu bikento don rendre na ndo to ngunu wai vakambimbi mandanga bikento to na tiko na banua kasamba batatu bango en rendre saranga na ngunu wai ia awa se tiko na nungu tokani na vida na mother sauti yo na kanga sandu sangatu ya mi wen ramena mataka mi usangunu besar mandanga ruana lita na wai balatinu kila ni wito sekitu en visinga na loma ni singa vito sekitu na loma ni singa rendre mi usangati ko mi ngunu bana wai mi ngunu wai me rauni me baka na kai tukuna mai na kenandau oi ko na ngunu batiko du tukunitu waluna bilo dona singa waluna bilo wai mo na ngunu batiko na dona singa senga ni kararao ya ko ya andina ni so tiando na ngone au mani wilika ni senga walenga ni na walu na mbilo ya senga ni okanga kina na wai senga ni kena ki me wai ndundu nga ke kamanda nga iksangu tea se ngunu bandona waini moli se na lemonade asa wili tiko kina walu na mbilo ya
Tau sakelavi na katiko, ke waka e tungunu batale na vi matagali ngunu tale vau ya, wakambimbi tiko na waini moli na so weken te tonto tali takatu na soda, na Coke, na Sprite, na vika vau ya, so weken te tonto tali takatu na ngunu waini moli, na wai kamida, na ngunu kamida. Ya, iku sakelavi na kasartungani ko ngunu batiko ya, sa mbita sartungani na suka, na suka ia ngomu. Ko ya, na vinaka me tu sangamatanga na walu na mbilo ya, me wai keve. Walu na mbilo wai. Ia, wakau wakarita katiko nia, ia o santo nungu sa sanga tikunga ya me mataka, me uiandra, me ngunuva me wakamadhara sarangai ruan na lita na wai ni bera ni ungai teka wune ani na vekai so me ungarawa kena in dua tale na singa vo. Ko ya na vivu kisara wakalevu, dua tale, use a cool mist vaporizer or saline spray. Na saline spray go, ke wakai ko sa wakila ni sa kila na rani ka bina udu, bina udu sa rani wakilatalngani levu na luka na nomu chilo kawakawa se so mosi sara andona kaya levu tu na saline spray rabolita kitu na veke me se so wakambimbi veke to na sama itu ni vangu ibalangi to lakungani na kemesi to le wakataronga se tikumbakan tu na cool mist vaporizer se na saline nasal spray. To wakaya nga takaya na rani na bebu kisar tiko wakalebu. Dua, for sore throats. Ke sa musti ko na may tilo-tilo, doon na kaya rani to na wakaya nga takango na ice chips. O wakasama takaya, vida usando ridira, baka meron do tali takatuira na chilomatu na ice, na ice cubes. Ia, usanga iritingo, and doon na kaya na bebu kisar wakalebu, ke wakaya ko wakila na mosi ni chilo-chilo. Ice chips, sore throat spray, tiko talangana kena spray, or lozenges can help symptoms. Yan, na spray, lako nga ni kaya kaisang ni matatabi ko, lako nga ni na kemesi, CVS, Rite Aid, Walgreens, Walmart, mantanga, si ran ko laka ni Costco, lako na kemesi, anas doa karatiko kina na kemesi, laki taranga virto. Tiko doon na saline spray, can I use what would be a good saline nasal spray mi wakaya nga taka. Wira na tiko na kemesi, na pharmacist, rani rabo ke kenda talangay na sona ka ke wakay senga tu ni matata, dona kena wakarita kingo na ngona kiro suka ni kini valimbula na nungu dolomani sa tukuni may valimbula senga ni dona ka kitoro ni dakaba andro sana viko talamandangay vale melisa sanga takingo me na yabana ya bude me loru na bude ni yabana me oti na kena mosi oti ambalete senga ni rau ni dona kair toda kabakina ki rona numan de gout nge tukuni mai senga ni gout arto tukuna mai valimbula me na laki loru na evana me oti na kena mosi me roni na lako me nge roni listale mange mai sele au sange kirobi ko e vale kena no pedi de kituni no vakasaba na damendo mi udakaba ambalete o news aridi ko sa mosi tu bubudi tu na evana na kanga sange dakaba ya ulako be Walmart. Langa vi Walmart ina kemesi katiko I loma ni Walmart o kila na Walmart kede e tiko kina na kemesi au sama ningeli tarongi pharmacist dava manda uroni au isangi tuku na morto mi valimpula ko angori na arthritis ngai na arthritis ya senga ni rto sulema indona wini mate me mai ngunu boko e beroni bokena nona arthritis au sangi mani lako ngona ngai na kemesi au laki tarongi ko na pharmacist se dava mbeka roni na mai ngunu boko ya me na bokena nona arthritis sangi tuku no ko sulema ko na Tylenol arthritis tono ko kotongoi vale li sulevi ko me vakana kai bola itukina na be ya ono na yaua rua ono na yaua laksaranga mai ya mai vakumuria vinaka woti saranga kina na budenia vana woti na kena mosi sama ni lako vinaka tale ko ya u oceania baleta mi veiva kandeta kitiko yani ni rawa ke kai rendre na nonde lako ibalimbula ve buni wa inta lako mandangani na ke mesi irana pharmacy seroni irana buke kenta roni irana suli tu mai sono weni mate karakila ni na bebu ke na mate se na mosi se na vude to bakilatiko andua ya kena woti use saline goggles for sore throat 2 to 4 times a day. Ratal ngani ko na literong rato endo na kauro ni kumbu kina kena
Is there anything I could use to gargle? Me ko kumbu kina me rauni na vokena no mui tilo, i o ke lawe kenda tōmbeka e so rando kai ngori na wai masima. Kumbu e na wai masima, e na vivu ke talanga wakalewu e na nonda tō i tilo. E aso na kai e vola i tiko ngō, kau na numa mi wase tu matangai ani, waka mbimbi tiko e na ngōna ngō, batambatatu na nraki le usara na mate, vei tō tiko kina, ka waka mbimbi tiko e na mate ngō na RSV, me wakani, wakantina dina taki tiko e na vival ni mbula ke de Sara, me Rika, e wātiko ia na dona mate ngō e veitou vi saratunga wakalewu. I tō ki la tiko kento ngō na flu season, ke waka e Simbera, Niko Dhula, and flu shot, dena binaka mana ngole ani rawa tu, laka ngā vi CVS, o lako vi, o ke la vi Walgreens talanga, Walmart, Costco, li taronga se rao Niko Dhula and mendua na flu shot e rani na bewa ke sara wakalewu. I liu au ndo wakatiti ngā takatu na flu shots e na e Dhula ni Tata Robi ni Mate Taka ro ni ukaya. Ia na ngono sa tika wu Dhula kina au wakela ni senga ni undo mbada me wakana nungo mbada tu and viamba ke saoti. Ga indo vi so ngame bangonan raki wakele ngame na mbata saoti sarto nga viau. Ia dona kaya do tale na ka ni bera ni maidava na nungu wasi tiko ani na nonde wasi ni ngauna ni e abalatan dio na gedalata ne kabini kua o ia na vitamins. E o sambo wakandina dina taka na ianga ni vitamins. And dona nungu nau e tiko bolingo e samba ki vitu sanga bulu kawa. And redi koe ni ke tondo lako pata tu, na nona yaba bala tu, na mbula tu ni angoana, na kia ni re mantanga, senga niko wakambuta ni samba ki vitu sanga bulu kawa. Ia, o koea, endo ngoma tua na taura na vitamins, na ngunuva na vitamins. Na vitamins e so me wakana magnesium, na calcium, na zinc, ke na 1 a day women's, 1 a day men's, na ve matangali vitamins tu na vitamin C, rani ko lako e ani ke senga ni matata vi ko na vitamin dava mangunuva lako, o na tokaro takatale lako bona pharmacist, o Google taka what's the best vitamins to take, e rawa ni na soli waka sama vi ko kana vivo ke sara tiko wakalewu e na nonda tiko mbula, sa tos tiko na mbaki, na nome tiko ani sa toso tiko na mbaki, sa na lulunga tiko mai na veka so me mbeleta na ngonda, na wani na kena na veka so e ndo wakambula takatu na ngonda, ni sana tos tiko na mbaki, sana lulunga, sana mate mai, sana uti mai koia, ndo no menda na ngunuva tiko kina na veka so na vitamins, me wakani vunga vekenda to, ndo nrenre tu na ndo to kakana nraunrau e na veisinga, sena kakana the green leafy vegetables na kakana buata me tona kania tiko e na veisinga. Nrenre, wakambimin, inda samai tu, e na vanoni dhaka, ndo nrenre saramenda na sanga tiko mandanga me da kania tiko e tolu na kana e na veisinga, 3 meals a day, ortona tolu ya me da tonge sanga tiko me balanced diet, na vi na tolu na ngona na vi singa ya sambondo toka na kanrenre ko ya na vuna kau na vi ka ungete tali tiko kena vitamins and ke kanda wakalebu ko ya unu taka ni na vi ke sar tiko wakalebu bakambimbi ni nda ndonu e tiko ngona bula ngunu ngona ni ngunu baka Italia na ke na kana and the kana baka Italia ko ngaya, debe naka me nda sangunu tiko na vikawa ya, baleta ni nda kela tiko ni nda kania na kakana, so na ngau na e undo waka samataka, ke waka sa senga ni rau ni ukania ngo, sin rau ni ukania ngo, sanangi bada batu na mbula, there's no fun, there's no enjoyment in life, ke waka me ko sa wakatambui, mo kania na kakane soi kondo talitaka, ko ya, while you still can, mo kania tunga na kakano talitaka yo, wakalilenga, everything in moderation, onga yo, wakangataka na vikai so, ersa mbulia tu mena kenandau, wakarotaka na kenandau, me wakana vitamins, tu na shake, powder, roniko dhakaba me bita tu mena mu smoothie, and visinga mo ngunuva,
meroni na buke tiko na sotia ni valo ni angonda, sena na mo immune system. Saru tiki anta beko ya, ena no de wasininga ona ni avalata, ndio na gedalata, ena kapi vinaka ni tusi tendendai, da wakana mata tiko kina singa ni sudu ke na tawase ni ambaki. Sa lima dono na kaloko, wakambula tiko yani veke muni ke de sarna sema tiko mai, ena kapi vinaka ni kua. Wakambula tali tunga ve temo sautu warandi, mula vinaka temo wakanuni vinaka tiko yani veke mdo mai Australia, wakatelanga kina ve maramatau, kelera na sovi, nui taka ni ondo mbula vinaka tiko mai San Jose, wakatelanga kina ve mareda la langa vesi, ni mbula vinaka maramatau, ena sautu vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua, kina do veto koni tiko mai, wakatelanga kina ve marama na ita, ni mbula vinaka dile didi, wakanuni vinaka tiko yani ve keman rau en City Cruises, Sherry Van Dinga, ni mbula vinaka te Vita Vasu, wakatelanga kina ve Emery, I Mary Senivono, ni mbula vinaka. Mbula Gabby Ray, Mersei ni Nevalu, wakanui ni vinaka tikani vi kiomania na kavi ni kua. No mani tokani go, una vuninda kua, ni mbula vinaka. Mbula vinaka memen rani vesi. Saninomo awiri mandingi Unga vaka unga nongundingi ndingi Na matamu mesa mai tete waitaki Serendali meni umai komotu Wasa batula wa mesokoti Vakaboda wanga meuka saraki Nisabuki votumai kotave uni Sanitangi mavia ngoroya Suki na kemuraka walena Sando mulo raki altunga Hausaru inda mosita Dalo setaki no muda cada Somo tabe uni elamini Kurani basu ebu nako susumi Navada kona tawan muile lavi Rokandamu bulan mosa mai sevi Senitangi mavia ngoroya Abesuki na kemuraka walena Sanda mulo raki autunga Hausaru inda mosita
Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tukin nambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Keba kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatamu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Kasar nga. O ni ray da tokongo na kenay ray. Dua nga na ruko ni Bunikau. E dua bayran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulldog at the San Francisco with County Kanda Batamar. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vito Saiba Vito Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni Kibal Nilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manion na kabini bugululu bay Kemundo California. Bima manindu na singilebu ni lotulebu bay Kemundo Viti. And a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Radio bulando vata. May kauti kanda vata mai. May San Francisco ki pura-pura. Sema maing gay você yani. Baby, can you
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulundo Vata San Francisco. Ikaw ti kanda batamay. Era radio Bulundo Vata da rongo da sarmande vida na tukutuku ya dorati ko mai ke na nondai wasininga ona ni rongo mai bala ni Songo and kavi benaka ni tu si tendendai katini kadio ni singa ni vulo Disemba. Matai tinga ni tukutuku be suretira ramba tiko membaleta na Songo ni sen break up beka rani takaya pakai durutali tunga kina na binding-dingi ngo karatung bito batatiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation se ndau kilai talitunga and na FIPF songo ni FIPF se na Fiji Indigenous Peoples Foundation ina baka idurtiko ina baka rawai sarangango ni karu sanga bulu katolu ni singa ni bulu Disemba te kabutiko na songo ina tini karu na kaloko ina singa levu kana baka idurtiko ina ba ono Saiba Murphy Avenue Sebastopol na baka idurtiko kina na binding-dingi member letirto na karton na value takitiko kautiki anta tiko yani kena baki rono dolu rosanga bulu kaba besure tiraramba we kanda kede sara kanda kilani nda itokei da kaiviti kanda sama iba kai tiko na vanua lebongo Amerika senga ni wako eki na kemuni mai na Bay State taliso senga ni waka tamba kindongo we kanda ngana tiko California we kemuni na tiko talanga mai na Bay State taliso ke wakao ni tiko rawa i California se ni ngole mai na bukumbeka nising ni sudu ke na wakatawase sendo mbek ngana ke na wakadange leilai o ni ngole mai kine California visureti mendana laki sota tiko yani ke na songo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation waka singa lebu bata da mai weki lai da mai beitala noa ka na waka iduri talitunga kina na vending-dingi me waka wakarita ka tiko nio ya tukutuku katarawa mai berto na Losa, USA. Songo ni Vulioti and a Lelin Memorial School, Amerika, erto bitawata tikongo na nonrito Winter Ball. Wakaidurtiko na nonrito Winter Ball and Elk Lodge Grand Ballroom. Go na ono baba ono Riverside Boulevard mai Sacramento and wakarawai talanga ngo na ikarusanga bulu katolu ni singa kana tika butiko na songo and lima na kaloko na kavi. Na iduruduru yan $200 DJ and invited artist erto na rana mai baka baka marota kitiko kina na dress code is formal blue ken itukutuku matela lai raun yonenge be tartareani ken na namba ni taliboni 527 ono ni bosoti au 527 vitu ono 2228 se 212 rua ba walu tolu 5 va se va rua 5 578 272 Ana kena tukutuku matela line na namba ni taliboni mo ninge be tartarani kena se ke bakau ni be boli tikite ninge rani be tartartalangani na nambo ya ka sambiu talitungani na tikindua kena nonda iwasininga ona ni rongo me bali songo and radio Bulundo Vata nonda to tanga ni vevanga ngo sen ibola mata sen Facebook page. Yep. Oti ni tukutuku do talitunga na visureti raramba e nandona sasanga karton biuta vata tiko na songo e vanrato tiko na Loloma Club. Goendo na sasanga erton biuta vata tiko na songo pakatokai tiko na Loloma Club visureti tiko yani na nonrito na usutu tiko ni nonrito sasanga ngo ni komuni lavo. Member leta tiko na kena waka i lavo taki se na nondra tokoni na wika waka i lavo na ngone buli for the back to school project so na ngone mai mba na ndona sana mai mba ya who also have same needs for back to school. Awayan na sasanga karto mai sasanga tiko kina na Loloma Club na waka i dori tiko na nondra to Cover Barrel and Pacifica Island Cover Bar. Dona nonrito Cover Barrel na Loloma Club na wakaidurtiko na Pacifica Island Cover Bar o na Rua Baba 25 Mission Boulevard, Haywood. Pacifica Island Cover Bar na Rua Baba 25 Mission Club ni wasoti au Mission Boulevard mai Haywood na wakaidurtiko na wakarawai na ika ono ni singa ni bolo January te kabutiko na 5 na kaloko na kavi ke na 2 na kaloko na mataka na tolu sanga bolo tiko na $1 na iduruduru. $30 per person. E na boli taki talitunga kena na roti kari ia tini na $1
na roti kari. Tēnā $1 na roti kari, $3 na nomi dhuru ke na non rito cover barrel, teka butiko mai na 5 na kaloko ne kabi, ke na 2 na kaloko e na mataka, ia na non rito sanga tinga me rito veito kuani, sa sanga tiko ni ke na toko ni tiko. Non rito toko ni tiko e sona ngoni wuli, e na vuku ni lifestyle na kena tiko butali tiko na wuli. E na mbaki mai ongo, ka kere tiko kina, moni nge vei tukutuku ni takatukani, nei tukutuku ia, moni nge ngole tali tunga ni kina waka leo levu. Se mani songo dhava ndo lewe na tiko, se ando sengai na wudha tiko me na tau ia butaki na mbaki vou, se sengai tau ia butaki tiko ngo, na sengai sudu tawase ni mbaki, se mani waka dhava na nomdo sasanga. Nei tukutuku me mai kadhi waki ani, ni wakota mai senga ni na somi tiko, na kena mai kadhi waki tiko ani na Radio Bulan Duovata, roni oni mbita tunga mai na Messenger, Radio Bulan Duovata, se oni mbita mai viau ona boninda kua, se vei talei mata kimbau, e mena mai kadhi waki wali tiko ani na nonde wasini ngona, ni rongo mai vale ni songo. Ongo na rongo may wala ni Songo and a Radio Bulan Duovata San Francisco. Me kauti kanda watamai. Mai tomani tali tiko na nonda wakarongo sere ni sa sivatango na 5 na 2 na miniti sa Mbutotungo Viki Tou i California na tomba livongo San Francisco go na tomba totoka. Ke wakao ni sembera ni ngole mai San Francisco so retikem ni wakong getikem ni ngande mai ni mai sarsara na tomba totoka go waka mure tiko na dona i tukutuku waka wili ke tiko na madha sauti. Na madha sauti onge reda tiko kina na 2.5 na city le levu se na kore levu to tokan dua e na nonda burubura ka mea baka na nonrito na numa na National Geographic e wili talitunga ke na city levu ngo se na tomba levu se na tomba to toka o San Francisco 2 beira na 2.5 na tauni, se na koro levu, se na city levu, se na city to tokan dua. E na nonda burubura na city ngo San Francisco. Kau suriti ke menini ngole mai, tiko ngo na nonda salni kakamburaki na studio ni Radio Bulan Duovata. Tiko bo leka sariti ngai ni kele ni wangabuka, ni na rara ni wangabuka levu na San Francisco International Airport. Ke wakau ni ngole mai, o ni vina kata menda mai sota, vina kata mbeka mendua maindua no mani talanoa. Ni vei tartar mai, ndola tu na Radio Bulan Duovata, ke wakau e maindua no mani talanoa, se wakatataro, ni uni sa mbutukara mai na vanua livongo o San Francisco. Totoka wakaoti, ninda mai wakasarava tu na vanua livongo. Sa sivatango na 5 na 2.5 ka ono na miniti wakambula tika ani vei Dan Bale, waka nuni vinaka tika ani vei kemundo, mai na no sorry minibus, reketi rewa, via waini mbokasi. Waka nuni vinaka tiko na vei wakalelethi, na kavini kua, wakambula talitinga ani vei meme, rani vesi ni mbula vinaka, ni mbula maramanaita, temo, mbula vinaka, sema tiko mai Australia, temo sautu warandi, wakatalanga kina vei maramatau, mbula vinaka kelera na sovi, wakambimbi talitinga vei kemundo kedesara na venga rabi tiko ngori mai Australia, mbula vinaka mare da lalanga vesi, ni mbula vinaka ana sautu, waka nuni vinaka tiko ani vei kemunrau talingana marama, rau vei wakasar-sar takitiko, na city level San Francisco, ke o ni sambutuka mai na vanongo San Francisco, ni vei tartar mai, se o ninge vei tartara ni vei di, se o lachileta na wangaliva, goro na marama ka rondo vei wakasar-sar takitiko na city level go San Francisco, me rono wakasar-sar takike munio. Wakambula talitingani vei emosi na sivi, ni bula vinaka Sherry Van Dinga, wakanuni vinaka tikani se venga na vanua ni se amatiko mekina na kavini kua, se mani venga na vanua ni venga ravitiko kina, tavida venga ravitiko na kavini kua, gomena no mani talitingani talanoa kei Lucy, na Radio Bulan Duovata San Francisco, me kau tikanda watamai. Well, yeah.
Radio Bulan do Vata ia nei talanoa ke Lucio e Anderson na wakambula saramandeani ve Cheli tambua mbula vinaka Cheli sandende o nei takani ando mbula vinaka tiko na serengo na veva kambula tiko kena ve kemenrao na ve adani o Rosi Navarra ke Andi Serra wakatalanga kena ve lave timbali suva ke kemdo na sama tiko mai ngori mai waga New South Wales Bill Sau nimbula vinaka ndina Sarra sandende o nei takani o nimbula vinaka tiko wakatalanga kena ve marama Naita, wakambula talitunga ni marama naita ve mari da pita ve ngana bono ni sama tiku mekina na kavi ni kua no mani talitunga ngo ke kemdo ke sarna turanga na marama taubu ene sana vaka turanga ra na vevo no eso ni venga ravitiko kena e California.
San Francisco. Mekauti Kenda Vatabai. So enda sa senga sarangan nikla na tapo menda baka talau taka buka singile utaka sa buka kapita ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na veio matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai buka loka tabio ka kena kozlo surua chutney Kailangan ko pa na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack
Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina vitu sai vitu tolu dio tolu duo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dilibutaka ni ke mukatalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dan rambeka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda o drena na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa sumburi ani na nomu yaya mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana ruku ni buni kau. E dua beira ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programu bangabadawa na toso ni ngauna. E no bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni sibu na tinikantua na tinamniti may kiamo ni may viti. E no veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulando mata San Francisco met kauti kanda batamana. Isandina sara na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai ene kavi venaka ni tu sitin tendai ne katini kadio ni singa ni vulo Disemba. Oti tiko ni mavango ni berra ninda dono makayani na singa ni sudu ke na vakatawase davambeka sa itu tu me baleta na singa ni sudu ngo dono marutaka na singa ni sudu na singa tambu se ndonge marutaka na singa moniti na singa ni sudu na karusanga bulu kalima ni singa. Keto sabatiko na itu keto sana marutaka batangana singa ni sudu ke rana vetokani na veokani and kavini singa tambu suka ngamai na lotu sana maindua na kena mata wakasanga sana ngai mai keto ndambe bata mai wakangata kitiko na wakakabio ya na wana kaloko na kavini singa tambu ya sabatiko ani tu itubutuba au kila ni weketo i California siani madale Amerika keve si California mbeka nga do ngone tiko ni ngari do tawa tiko na ngari ngo kila ni na bunga sarve kenda kenda to en ya sanongo en ronito na kanakari tiko kanangari tiko mbeka surua se vaka lolo se vaka miti en moni madango ya osa vaka nuni venaka tiko yani se mani davangana no moni tuba tiko ni singa ni sudu ngone tiko ni kana na ngona ni ngunu Ngona talitunga ni boli-boli. Wakadawa tiko na boli-boli. Wakadawa tiko na kena wakarota ki tiko na iloloma ni singa ni sudu. O iau sando o sa kai berto na nongo matabu bale. Na so ka sana seber tiko ni wakarita ki berto kede. Ni usanga ni binakatindo ni loloma ene mbakiungo. Sa kambimbinga o yanin da senda mbula tiko soli tiko na idengu ni mbula. Da dhaba bata kede mai wakamatabu bale. Ndo na singa ni sudu. Ndo tali na wakatawasi. Mbaleta ni ukila ni lewu e u kila kima mi wekilai wewakani wetokani wakila tiko na ololoa ni nonra mai kadhibi tiko na dua na nonra matubu bale e na madhao saoti na madhao ngoa lebu sara tiko na mate
ka koia ando kai tikina ni sabinaka menta sana wakavinavina ka tiko mantanga weekend to na tu sen na virai tiko tu sen bulan vina ka tiko na ngonongo yando na kalibu menda na wakavinavina ka taka tiko ni soli tiko na idengu ni mbula do na nongo to kani ke rovetal no tiko na nongo sasanga tiko mai na studio na kavini kua wakarita ka tiko mo koe wase tiko mo koe na turanga na watina duru suka tiko ngoi val ni mbula ka wakila tiko na mai sele sa ka rotal ni nona sele ngo ka savatungo nea gai ndrendre ninda mai tu dina ni ro ninda kanta baka vinavina kataka ninda sa mai tu na vanoli vungo Amerika na tambana nimbula e sambo tiko vinak saranga se mani tiko na nomu health insurance e senga se raunga niko na lora tiko baka vuni wai ko ya yo mandanga baka tiki ondu we baka ngete ni kino baka lia baka baka sembera tiko ni lora baka vuni wai au sava ka masu tiki mnini ngoleani senga sartunga nindona kana ndrendre senga nindona ulumbale muni laki lora baka vuni wai baka bimbingo da sa domengo na ida vadava ni ndo tali na mbaki na mbaki rono dolu rosanga bulka tolu dena vinaka men tiki tiko ni nonda itubutuba ni mbaki vo ya na nonda garo ni tiko na nonda mbula ondo kani ando nango ni salenda na baka reita ka tiko kina wana tamanda wakalomalangi na nonda baka vinaka taka tiko na nona ve wakalonga tataki soli tiko na idengu ni mbula na nonda garo na tiko mantanga baka tiki kenda na nonda mbula Roni ka menta kako ni wakasambu-sambu taka tu na nonda mbula. Yo oke la ni sombeka na senga nirna dua bata tiko ke au, but that's okay. Tiko ke na nonda ngalala ni dingi-dingi na nonda ngalala menda na kana na kena livu to doko senda ngunu na kena livu to doko na boli-boli na kena Wangarai tiko ni laloma ni singa ni sudu. Wakadavo nindo boli-boli na second hand store na Salvation Army na thrift store nindo li boli-boli kina si senga. Wase tiko ningo wakasamataka na nongo wakarongo da talitunga ni tukutuku na nonda vanua na vanua livungo Amerika. Rua na itala noa wakasamatango rua na itala noa rona lewe rua. Rola ko yani go na madha tingango na madha sauti madhango. Na boli-boli tungona ni sing ni sudu na numero la ko ya ni na thrift stores and second hand kenta to may biti tondo kilato ya na second hand ya iken na thrift stores and Goodwill boli-boli kina dua ya mai Virginia gali kune kino koea en dua na tutu ni sinikau dua na vase na tutu ni sinikau boli koea nangona geredo ko ni klani ndo tani toka bakalele ni rirai ni tutu ni sini kaungo ko sama ni la kusar ko boleh ko baka sama taka ko boleh nga ko na tol dola dio sanga buluka diwa sangai etiko nga na vanua ikoroni ko tekina ke bakai ko boleh ma endo na ya ba ya ngai vi kilan the value se somba ka kandina na brand se sona ya ko na rida na brand name se baka takar walenga etiko na vanua rani ko kina mo laki kila mai dina kan dina go se wakatakar walenga na vaso ya se na tutu ni sinikau tuku ni redo koea wakanga i singe ama nailona ni go dua tani na kena na wakatangende ni tutu ni sinikau sama ni kota saro koea na ndona vanua ya na usa senga ni wakasama takarautingo na edha ni vanua ya ertondo lako na vi tauni na vi sitilele soka oira ndona kena kela na kambani mera dole reda sera na value na value ni ndona yaya ke bakai ko bole ani sombeka na coins na sende na obolia mai na thrift stores na Goodwill se sombeka na vanu ko lako kina na garage sale o reda mai soni yaya onge kilani vento tani toka na kene rirai o wakila nimbi and you really want to know wakadava saramanda na value na isau ni yango tiko na vano kroniko takina ya na maramangongo sangi kotoko na tutu ni sinikau na vano ka waka sanga tingo mo waka madalataka o sengi ni sa waka samtakara na ni vano ya gali kilame kinoko ya ni ya endua na tutu ni sinikau ka mbulia endua na dombuli ya rongo levo tuku ni nangona ina tinika diwa basanga bulu in the 1940s auction taki na tutu ni sinika ungo na dua na ndrau ka vitu na $1 na $1
na mbaki sarea 1940s. So saroni taka na keni sau na ngonongo ke wakame lako ene li woli takse mena li auction takitali na dona bonua a karando auction takikina na yaya vauya na yaya makawa antique. Kila so en dando rida na antique roadshow. Rando wakarita ke me kina nei sauni ia vau ia. Angeli reda ngono koe ni ia na watu tini ngau na ia auction take kina nei tutu ni sini kaungo ka volia mai na dona thrift store e na $12 dio sanga bulka dio na $12 dio sanga bulka dio na sende. Watu tini ngau na ia auction take kina e na tinika dio wa sanga bulu for $107,000. $107,000. Doni labu libu ia koe ana kau tuku na kina e wunga wiki anda ndando waka wele tak senda do waka wale tak tumbeka na libu senda do wuturi tak na libu na second hand na Goodwill na Salvation Army e ndua o sa gironga da sartunga na vida na singa sawati o koe li kunendo na goi San Francisco boli o koe na Kurniti. Dona Kurniti, a volia mai na second hand store ngoi San Francisco, ngeli ndo lavo koe ngeri loma, beauty loma e rua na mama ni wakamau. Sange kuto koe li me value taki ngona, me li rida koe na keni sau e kandi nango se wakatakarakara sange tuku nge rida ngono koe na keni sau, runa mama ya, en donan rau $115,000 na isau ni mama e rua ya. Wakasama tako ya, sa rau vinaka kina na nonrato singri sudu, nonrato na maro tak na singri sudu, ke na wakatawasi ngo, na wakawakarau na soli loloma, se na voli loloma, Ia koea, we wakana numi tali tiko yani ke wakaenda boli, na singri sudu wakatawasi ngo, minta maro tiko na numu risiti, se ngani kila na ngono, na ngandreva kina na risiti, ngono na ngandreva mo na laki wakasukata lembeka na ia o boli mai, for whatever reason, ke wakae, se ngambeka ni laki, ona tali takasara, se ngani be rauti, se thaban beka, ke na thaban abuna, Ia, o nangandreba mo na wakasukata likina na ia, e na rawa sara ke wakai tiko veko na nomu risiti. So ngana ka, mendan we wakana numi tukina, we wakongeti tukina en singani sudu ke na tawasini ang bakiongo, au kila ni wunga vekanda en dando loma odo wakalebu. Au tukuna na loma odo wakasamataka do na post, au areda na Facebook en madha sawati. Ange walai tuwago, e wakabura wakasama sarangawe ya, umbalete niyo samba di loma odo takatiko, na loma ni vale me sabsaba na kango me ukutaki ngo ange wili ko yo na post ya e wakuburi wakasaba via e watungo. He came to bring peace. Christmas is meant to be peaceful. Ya nakau wili ka na post ya wakuburi wakasama me toka ko soti ni lama o da taka na nonda to wakawakarotiko kina singa ni sudu ke na wakatawasi ngo wakanuni vinaka tiko yani ono be wakambula tiko ve ngasi ni wuli Paula Ngereti na ngona seranga ngo e wawa wangabuka tikino koe ina nonda to rara ni wangabuka levu go i Los Angeles au diva me avuka mai vango i San Francisco me rani mai wakambula saramantangani vekenda and radio bulando vata na kavini kua yo sa wakanuni ni tiko ni nandona singa nona vebu kaya kitiko ia sai wura mena tako sa mai vango i San Francisco me roni to mai sota to mai veva kambula takitiko e na nonda to vata na radio bulando vata San Francisco wakambula talitinga yani ve choana mate vinaka vakalebu kai na sema tiko mai na kavini kua unu taka nioni bulambula vinaka tiko vakatela kina ve ana sautu vinaka vakalebu na sema tiko mai na kavini kua ndombula vinaka cheli tambua vakatela kina ve kemrona ve dhani Rosie Navarra ke Andy Serra. Wakanduni vinaka tikani ve kemrona marame rua. Bula vinaka lave timbali suva Bill Sau ke Mari the Pita vakatela kina ve kemrona marama and Bay Cruises. San Francisco wakanduni vinaka tikani na buku ni wakawakarau kina singa ni sudu kina tawasi ni ambaki. Sivitongo na ono na rua na miniti and radio mbulando vata San Francisco. No manito kanigo una buninda kua ni bula vinaka.
Lauto